Yani şimdi bana verilen şeyi tutmuşlar onun yerine. Geçen sene ben dedim bunu bir yere koyun, bana geldiğim zaman göreyim dedim. Belki bir yere koymuşlardır, ben size ararım, orada getiririm size ben onu. Onu vermedik, onu vermeyin diye ben söylemiştim köye. Oğlum sabah üstünde sen orada mı? يجبي حيوانات را خدای تعالی وان تشتیانان تف او که سربارانیه اف تشتیانان تف دستی خدایا زم منفعتی ويا باران حمي كل واشيره يا ربي حوالي جورا او وقتك بدأت يبدا وقتك ولاد جن هذا كسر نكاره قوتي كسين هاجي جابي شيء هل قوتي قضيت تنت جابي شيء بدست الله اشتركوا بيجن كيف مزافتي اشتكوا قضية بدا امجي ممنونن امجي رجعت كانوا هيفيت كانوا اشتركوا بيجن او باشقتو باران چی فايدة؟ في اواش بي مسلمان را الحمد لله قوت ايماني اشتركوا بيجن بركتها بركتي خوب درجينا لحمي وياها اشترى بيجم حافظة دبا اشترى بيجم شي بيجي ويحسن